Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio no ku rubuga rwa internet bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 z'ukwa gatandatu. Muri Zambia ibikorwa bimaze iminsi by'umukwabo wo guhiga no guta muri yombi abanyamahanga badafite ibyangombwa byemewe n'amategeko usa n'uwacubije, ariko kubarebwa n'ibyo byemezo ngo umutima nturajya mu gitereko. Muri icyo gihe umukora w'inyegeza cy'ipapuro ufite ni kuvuga na ambasaderi n'abakozi umubataciye gufasha kandi abatakozi nawe kuba umubwoba nyene kuko wagufasha urumva ko nawe umuryango umeze nabi. Urukiko mu Rwanda rwanze ubusabe bwa Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wateguraga irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda wasabaga gufungurwa by'agateganyo akurikiranyweho ibyaha byo gufata ku ngufu. Ushobora kubuza iminsi itandukanye mpuzamahanga yagenewe ibintu byinshi ku isi, ariko se waba uzi ko hari umunsi wagenewe igare cyangwa ikinga? Muri aya makuru turavugana n'umurundi uryifashisha mu guhangana n'indwara ya diyabete. Muti gute? Ni ukuvuga yuko iyo uri uranyonga ikinga bivanye ko uri kuraduga cyangwa uri kuragenda ahantu hamanuka, biratuma ukoresha ingingo zawe zose z'umubiri. Hari n'abaza muganga. Ibi biganiro biwe na Florentine Kwizera. Ibi byose turabigarukaho mu kanya nyuma yuko Jacques Niyitegeka abanza kutugezaho ingingo z'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi, arayabagezaho ari mu rugo. Kuri uyu munsi huzuye iminsi 100 Ukraine ishojwe intambara n'Uburusiya, perezida wa Ukraine Zelensky yatanze ubutumwa mu buryo bwa video aho icyizera abaturage b'igihugu cye ko kizatsinda, naho Uburusiya bwo bwavuze ko hari intego zimwe zagezweho. Hagati aho imirwano irakomeje aho impande zombi zihanganiye hose mu burasirazuba bwa Ukraine. Ingabo z'Uburusiya ziracungira cyane ku bitero zigaba zikoresheje imbunda ziremereye, ariko abategetsi b'i Kiev bavuga ko hari naho zakoresheje indege, ariko muri rusange ntihagire umusaruro bitanga. Minisitiri w'ingabo wa Ukraine yavuze ko Uburusiya buri mu kwitegura intambara y'igihe kirekire. Umuyobozi w'umujyi wa Mariupol waravuga ko Abarusiya bawigaruriye bari mu guhanisha ibihano byo gufungwa igihe kirekire abantu bose banga gukwana nabo. Vadim Voichenko yavuze ko inkiko zo mu duce twigaruriwe n'Uburusiya mu karere ka Donetsk zarangije gutanga ibihano byazo bya mbere, ibigufi hakaba hari imyaka 10. Yongeyeho ko amagereza adasanzwe ubu hafungiyemo abaturage b'umujyi wa Mariupol, mu gihe imfungwa zigera kuri 15 zicucikanye mu kumba ka metero 2 kuri 3. Hagati aho umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko ibintu bimaze kwangizwa n'intambara muri Ukraine birenze ukwemera. Mu itangazo ryo kwibuka iminsi 100 ishize Uburusiya bushoje intambara kuri Ukraine, Croix Rouge mpuzamahanga ivuga ko bitabara ugukabya kuvuga ko abaturage b'abasivile bashegeshwe nayo. Amashami ya ONU atanga imfashanyo nayo ari mu gusuzuma iby'intambara, mu gihe atanga impuruza avuga ko atiteze ko izarangira vuba. Ni inkuru ya Imogen Fox mugezweho na Yvette Kabatesi. Ubuzima bwahatakariye, imiryango yatatanye, amazu, amashuri n'ibitaro byarasenyutse, ubukana bw'ibyangiritse muri Ukraine buteye ubwoba. Abanya-Ukraine miliyoni 14, ni ukuvuga 1/3 cy'abaturage bose bahunze ingo zabo. Hafi miliyoni 16 bakeneye imfashanyo y'ubutabazi, abana miliyoni 5 ntibiga. Ku rwego mpuzamahanga, kuba icyambu cyo ku nyanja y'umukara kidakora bituma Ukraine itabasha kohereza ingano zayo mu mahanga, bikaba bishobora gutera inzara yakwibasira abagera kuri miliyari 1 na miliyoni 400. Ikindi kandi nyuma y'iminsi 100 nta kigaragaza ko iyi ntambara izarangira vuba, imiryango ifasha ikaba yiteguye guhangana n'ikibazo kizamara igihe.
umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri kino gihe perezida wa Senegal Macky Sall yasobanuriye perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ingorane Afurika iri mu guhura nazo mu bijyanye n'ibura ry'ibiribwa ryatewe n'intambara ibera muri Ukraine. Mu mubonano wabereye mu ngoro ya perezida Putin iri hafi y'inyanja y'umukara i Sochi, bwana Sall yabwiye perezida w'Uburusiya ko ibihugu bya Afurika birimo kugirwaho ingaruka ku buryo buziguye n'iyo ntambara kubera ko bikoresha cyane impeke ziva mu Burusiya no muri Ukraine ndetse n'ifumbire iturukayo. Mu gihe gishize Moscow yavugaga ko ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa ku biribwa biterwa n'ibisasu bya mine biteze hafi y'ibyambu bya Ukraine ndetse n'ibihano Uburusiya bwafatiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikango birimo kwibasira impeke n'ifumbire bwohereza hanze. Hagati aho perezida wa Chad yatangaje ku mugaragaro ko igihugu cye gihanganye n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa maze hasaba amahanga ubufasha. Uyu musirikare uyoboye Chad Mahamat Idriss Deby yashyize umukono ku iteka rivuga ko muri uno mwaka ibiribwa n'imirire byarushijeho kumera nabi cyane. Ni inkuru ya Wiros mugezweho na Jean Claude Mwambutsa. Uyu musirikare uyoboye Chad yasabye ko haboneka inkunga ihagije y'ibiribwa mu gihe cy'amezi 3 cyangwa 4 mbere y'uko undi musaruro uboneka. Iki gihe ngo kikaba gikunze kurangwa n'ubuke bw'ibiribwa. Igihugu cya Chad cyakozweho cyane n'ihindagurika ry'ibihe ndetse n'ibikorwa by'ubuhinzi byahungabanyijwe n'umutekano mukeya. Umuryango w'abibumbye uvuga ko iki gishobora kuba ari cyo gihe kigiye kuba kibi cyane mu myaka 10 ishize, aho 1/3 cy'abaturage bose bakeneye inkunga y'ibiribwa. Muri iki gihe cy'uruzuba ndetse n'ibiciro byiyongera, ibihugu byinshi bya Afurika bihanganye n'ikibazo cy'ibiribwa bidahagije. Intambara yo muri Ukraine nayo ikaba yarahungabanyije bikomeye isaranganywa ry'ibyangombwa by'ibanze. Muri Afurika y'Epfo, minisitiri ushinzwe igipolisi yavuze ko umubare w'ibikorwa by'ubwicanyi n'ibindi byaha birimo ubugome bukabije wiyongereye cyane. Bekicere yangaje ko amezi ya mbere y'uyu mwaka yabaye mabi cyane mu bijyanye n'urugomo rukorerwa Abanyafurika y'Epfo. Yavuze ko abantu barenga 6,000 bishwe, umubare wabo ukaba wariyongereyeho hafi 20% ugereranije n'igihe nk'iki mu mwaka ushize. Ibikorwa byo gushimutwa byariyongereye cyane byikuba inshuro zirenze 2 maze birenga 3,000. Umubare w'abasambanywa ku ngufu nawo wariyongereye ugera ku 10,000 hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatatu. Bwana Chere yavuze ko iyi mibare ibabaje maze yiyemeza kwirukana abapolisi bamunzwe na ruswa no guha igipolisi ibikoresho birushijeho kuba byiza. Prudent. Urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye. Nyuma yayo Jacques yatugezagaho avugwa ari mu rugo. Abimukira bari mu kigo bafungiwemo hano i Londres mu Bwongereza bari mu myigaragambyo yo kwicisha inzara nyuma yo kubwirwa ko bazoherezwa mu Rwanda muri uku kwezi. Mu kwezi kwa 4 Ubwongereza n'u Rwanda byasinye amasezerano yo kohereza i Kigali abimukira binjiye mu Bwongereza binyuze mu nzira itemewe n'amategeko. Uwo mugambi w'Ubwongereza n'u Rwanda wamaganwe n'ishami rya Loni rishinzwe impunzi ndetse n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yewe n'umukuru w'idini rya Anglikani mu Bwongereza no ku isi. Ariko rero ibyo ntibibuza gahunda gukomeza mu gihe abambere byitezwe ko bazagezwa i Kigali ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 6. Inkuru tuyibaza umunyamakuru acukorera Nairobi Prime Nikomagenge. 17 muri abo bamaze kumenyeshwa ko bazokurizwa indege ija mu Rwanda mu ndwi zibiri bari mu kigo ca Brook House hafi y'ikibuga c'indege ca Gatwick i Londres. Bamwe muri abo bimukira beretse BBC inyandiko bahawe ibabwira ko bazorungikwa. Imwe muri izo nyandiko yo ku itariki ya mbere uku kwezi ibwira umwe muri abo yuko ico cemezo kidashobora kunguruzwa canke kujuririrwa. Abo bantu bari muri ico kigo babwiye BBC ko bafise umubabaro n'agahinda. Umugabo ava muri Syria aronderwa ngo akore imirimo ya gisirikare iwabo yabwiye BBC ko yiteguriye gupfa aho kurungikwa mu Rwanda. Yagize ati, igihe nabwirwa ayo makuru ko tuzojanwa mu Rwanda kandi tugahabwa ivyangombwa byo kubayo imyaka 5 naciye ntangura kwibabaza. Umugabo umwe muri abo yabwiye BBC ko ari muri 17 bahagaritse imyerekano yo kwicisha inzara ku wa gatatu mw'ijoro aho ababacungera babimiye isukari yo gushira mu mazi mu gihe bari banse ivyo kurya. Ali avuga ko afise umuryango mu Bwongereza, avuga kandi ko aheruka guhura n'abashinzwe abinjira n'abasohoka bamusaba kureka kwicisha inzara. Ati, ikintu ca nyuma bambwiye ni rya kugira ngo uzoje mu ndege umeze neza. Ariko Stephen Gulliver Andrew umunyamategeko mu vy'abinjira n'abasohoka
yabwiye BBC yuko abona ko leta itazogumizaho iyo tariki ya 14 z'uku kwezi y'urwo rugendo rwa mbere rw'abarungikwa mu Rwanda. Kubwiwe itegeko ryemerera leta gukora ivyo biboneka ko ridashobora gushirwa mu ngiro imbere y'itariki 28 uku kwezi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Bwongereza Priti Patel avuga yuko bari bazi ko kubarungika bizogira ingorane no gushaka kubitevya. Yamara ati sinzotezura kandi nkomeje kwiyemeza kugera ku vyo abanyagihugu b'Ubwongereza biteze. Prime Ndikumagenge, BBC Gahuzamiryango, Nairobi. Urakoze Prime. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Kigali mu Rwanda rwateye utwatsi icyifuzo cya Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wasabaga gufungurwa by'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Karagarama nirwo rwari rwategetse ko aguma muri gereza mu gihe cy'iminsi 30 ruvuga ko ibyaha aregwa bishingiye ku gitsina ngo bikomeye. Ishimwe Dieudonné watawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina bivugwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda yateguraga. Uregwa we ariko akomeje guhakana uruhare urwo arirwo rwose muri ibi byaha ashinjwa. Inkuru irambuye tubibaza umunyamakuru wacu i Kigali Jean Claude Mwambutsa. Icyumba cy'urukiko cyarimo ibyamamare bitandukanye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga za YouTube benshi. Uregwa Ishimwe Dieudonné we ntiyagaragaye mu rukiko, cyakora umunyamategeko we Emeline Nyembo yari imbere y'umucamanza. Nyuma yo gutesha agaciro ingingo z'ubujurire, umucamanza avuze ko agumishijeho igifungo cy'iminsi 30 mu gihe ategerejwe iburanishwa ry'urubanza. Umunyamategeko Emeline Nyembo yari yajuriye anenga amajwi y'ikiganiro bivuga ko cyabaye hagati ya Ishimwe Dieudonné na Nyampinga w'uyu mwaka Divine Muheto. Nk'uko bivugwa n'ubushinjacyaha ngo aya majwi arimo ibimenyetso by'ibyaha. Butinda ku magambo nka happiness cyangwa ibyishimo yavuzwe na Ishimwe ayabwira Muheto. Ku bushinjacyaha aya magambo yumvikanisha umugambi w'icyaha mu gihe umunyamategeko Nyembo wasanga ibyishimo bitavuze imibonano mpuzabitsina. Uruhande rwa Ishimwe rwajuriye ruhakana kandi icyaha cyo guhoza ku nkeke bishingiye ku gitsina Nyampinga Divine Muheto. Aha bwavuze ko yamuhamagaraga kenshi ndetse no mu masaha atinze y'ijoro amusaba ko bahura. Umunyamategeko Nyembo ariko asanga gusaba Muheto ko bahura bidasobanuye ko Ishimwe yifuzaga kumusambanya. Ngo yamuhamagaye yifuza ko basangira kugira ngo amubwire ko yashimye ikiganiro yatanze kuri imwe mu maradiyo, agasobanura neza intego afite nka Nyampinga watowe. Umunyamategeko Nyembo yanajuririye ukuba uwo yunganira yaratanze ingwate ariko umucamanza akayirengagiza atabanje no kuyisuzuma. Umucamanza yemeye ko uwo ku rwego rwo hasi atasuzumye iyi ngingo, gusa nawe avuga ko ibyaha Ishimwe aregwa bikomeye. Yavuze ko hariho impungenge z'uko Ishimwe yashyira igitutu ku batangabuhamya, ngo biranashoboka ko yagerageza kurigisa ibimenyetso cyangwa akaba yahunga ubutabera. Mu bimenyetso by'ubujurire byateshejwe agaciro harimo kandi n'inyandiko za bamwe mu bakobwa bagejeje ku bushinjacyaha bavuga ko nta hohoterwa bakorewe n'uregwa. Gusa ngo izi zateshejwe agaciro mu rukiko rubanza, cyakora mu bujurireho umucamanza akaba yavuze ko uwo zafasha yazaziyambaza mu rubanza ruburanwa mu mizi. Ishimwe Dieudonné wari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, ikigo cyateguraga amarushanwa y'ubwiza yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa kane. Ubushinjacyaha bwavuze ko akurikiranyweho ibyaha byo gukoresha undi imibonano y'agahato, ruswa ishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bishingiye ku gitsina. Kugeza ubu urubanza rukomeje kubera mu muhezo, uregwa akaba yarakomeje guhakana ibyaha byose. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Reka tujye no ku nkuru y'amagare cyangwa amakinga mu Kirundi, hari n'abayita ibasikeri. Tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi witiriwe umunsi w'amagare ku isi, World Bicycle Day mu Cyongereza. Ni umunsi ugamije gushishikariza abantu gutwara igare. Abahanga rero bakavuga ko kunyonga igare bifite inyungu nyinshi mu buzima, birimo nko kutangiza ikirere, mu gukoresha amafaranga make mu ngendo ndetse no mu mibarire y'abantu. Umwe mu bantu bakoresha igare mu kuramira ubuzima bwe ni Innocent Kazokura, utuye i Bujumbura mu Burundi. Amaze imyaka akoresha ikinga mu myitozo mu rwego rwo guhangana n'indwara ya diyabete abana nayo. Twavuganye nawe atangira asobanurira uburyo yabitangiye. Iryo kinga nayo nararirondeye kugira ngo riyifashe kubungabunga amagara yanjye. Rero uko ndabikora sukundi ndagerageza umwanya wose ndonse, naho yoba ari minota 30 canke isaha, ngatora ikinga nkagenda nkanyonga. Mu gihe nshoboye gukora uwo mwimenyerezo wo kunyonga ikinga,
ni ukuvuga ko mu mubiri wanje biraheza bikamfasha. Ni igare risanzwe iryo ari ryo ryose cyangwa ufite igare ryihariye? ngo ni aya makinga dusanzwe tubona yuko afise icyo no kwitangira mu kinyamazuru ngo amavitesi, ushobora guhindura imashini ugakura kuri imwe ugashyira ku yindi bivanye n'aho uba uriko uranyongera ingene hashobora kuba haduze cyangwa hateze. None nk'umuntu urimo kukumva Innocent afite icyo kibazo nk'icyawe, akaba asanzwe akora siporo yindi itandukanye itari yo kunyonga ikinga, bitandukaniye hehe ubufasha iryo kinga riguha budatangwa n'izindi siporo? Cyo jewe rishobora kuba rifasha cyangwa ryofasha n'undi wese afise iyi ndwara nk'iyi wanje, ni ukuvuga yuko iyo uriko uranyonga ikinga bivanye ko uriko uraduga cyangwa uriko uragenda ahantu hamanuka, biratuma ukoresha ingingo zawe zose z'umubiri. Ni ukuvuga iyo hakikamye urafise ingene uba wicaye ku ikinga na vitesi uri kugirako. Iyo haduga ngira ngo ntawe utabizi, hari igihe uza ubona umuntu ahagurutse akanyonga ahagaze. Ivyo rero bigaca bituma umubiri wawe wose uca ukora. Rero wowe wumva bigaca bituma ngira ngo kujya kuntu uba uri kurabira icyuya n'iki, bica bituma bwa burwayi bwa umuntu aba afise rero nabwo buca bucureha. Ko uri umurwayi wa diyabete ukamenya ko mu kintu cya mbere abaganga baduhanura cyo gukoresha ari uko wogira imyimenyerezo yo gukora iyo siporo. None ko tuzi ko mu Burundi baciye amagare mu bice cyangwa se mu mihanda imwe n'imwe y'umujyi, wowe ubigenza gute Innocent? Ubwa mbere byaratugoye kwakira, ariko kubera aba ari ingingo iba yafashwe kandi ari ku neza ya twese, umuntu acuheza ukarondera izindi nzira wocamwo. Nk'ubu nka jewe icyo naciye nkora mu Burundi, urana dufise imisozi tukagira ahantu hateze, jewe naciye mbona nti ubu nta kundi nca nkoresha amaguru yonyene. Ni ukuvuga ko nkagira bijya byo gutambuka canke nkirukanga buke buke, hama rero ugaca usanga urakoze bishobora gusa na bimwe ikiga ryari rikumariye. Ubu rero niko ndabibayemwo, ikinga twabaye turarindiriye umunsi bazosubira kuturekurira, zoce nsubira kandi ndarikoreshe, mugabo ubu nikora ku maguru. Innocent Kazokora utuye i Bujumbura wifashisha igare cyangwa ikinga mu guhangana n'indwara ya diyabete, yakoresheje ijambo ngo ikinyamazuru ashaka gusobanura vitesse. Florentine uri mu kindi cyumba hakurya ya studio arambwiye ngo ikinyamazuru mu Kirundi ni indimi z'amahanga cyangwa foreign languages. Mwabyumvise rero, iyo nkuru ye inatugejeje ku isaa moya ziburi minota 14 mu Rwanda no mu Burundi, 13 ahubwo nkibivuga mu Rwanda no mu Burundi. Hano London ni saa 11:47. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda cyangwa kuri bbcgahuza.com. Ndi Prudence Ngiyumva. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Reka rero dukomereze muri Zambia, tujye i Lusaka ku cyemezo cya guverinoma kimaze iminsi mu mukwabu wo guhiga no guta muri yombi abanyamahanga badafite ibyangombwa byemewe n'amategeko. Amakuru y'ibinyamakuru avuga ko kugeza ku wa mbere w'iki cyumweru hari hamaze gufatwa abagera kuri 500. Uko twabivuze ejo bundi mu makuru yacu, mu batabwa muri yombi harimo n'abanyarwanda ndetse n'abarundi. Tumaze kumva uko abanyarwanda bamerewe. Uyu munsi twaganiriye n'uruhande rw'abarundi. James Iradukunda ni umucuruzi ukorera i Lusaka, aho amaze imyaka igera kuri 7. Yambwiye ko mu bamaze gufatwa harimo n'impunzi. Ntangira mubaza impamvu bafatwa kandi nyine ari impunzi. Uvuga yuko ubu bisa nuko hariho agahengwe, twavuga haciye hafi y'imisi ishika nko kuri ine batariko barafata. Mu kuvuga ubu haba abarundi haba abanyarwanda basubiye ku mirimo, bariko barakora aho uca hose mu makarite yose ucamwo usanga amashopu yuguruye, bariko barakora ata kibazo. Gusa ubwo burazi ko butabura baguma bavuga ibihuha uko mugabo novuga yuko ubu basa n'abatekanye bariko barakora ata kibazo. Turimo kumva kandi amakuru avuga ko mu bafatwa harimo n'impunzi. Kuki bafatwa kandi ari impunzi? Nk'uko mubizi ubuzima bwo hanze buragoye,
impunzi bazi n'ahantu haba mu nsata byo kurya biba bihari, bisaba yuko abandi nabo ugasanga bafite nk'umuryango. Ni ukuvuga yuko utegereza kurondera ahantu ugenda ukisumamwo, ukava nko muri ayo makambi ukajya mu gisagara aho ubona yuko ushobora kuronka ibyo ushobora kugaburira umuryango. Niyo mpamvu bashobora kugenda bakagira bakarondera amapisweke, utuntu bashobora gukora kugira barishe umuryango. Nubwo uvuze ko hari agahengwe cyangwa agahenge iby'umukwabo bisa nk'ibyahagaze, ariko hari abamaze gufatwa. Amakuru yadushyikiraga yavuga ko hari abarenga 500 bari bamaze gufatwa. Abo ngabo bo bizabagendekera gute, mwamubize? Iby'igitigiri by'abantu bafashwe ntabyo nzi, mugabo nuko amatwi ansumira yuko abashobora kuba barafashwe abari bafite nk'ibipapuro by'impunzi bizwi n'amategeko bashobora kuba barabasubije mu nkambi. Abo nabo bataba bafise igipapuro na kimwe, abo ibyabo ntabyo nzi. Hari kandi nk'uko wari umaze kubikomozaho n'abarundi cyangwa se izindi mpunzi bashaka ubuzima batarabona ibyangombwa. Ubundi muri rusange kuki bigoye kubona ibyangombwa aho ngaho muri Zambia? Muri Zambia ibyangombwa kugira ibironke birazinze, naco bituma benshi bahitamo gukora twinyegeje kugira dushobore gusumira umwana, kuko n'ubundi nawe uguma mu nkambi urumva yuko naco ushobora atasiba umuryango umugenda basi ukaraba ukinyegeza kugira ushobore kugaburira umuryango. Birazimbye, ni ukuvuga bisaba amafaranga angahe? Iby'amafaranga ntabyo nzi, mugabo urumva kugira ubironke icyo numva cyo bisaba yuko urumva uba winjiye nk'umuntu afite ikampani. Iyo kampani nabo bashaka gusaba yuko ushobora kuba bashize ko nk'abantu ukoresha abazambiya bava kuri 5 kuduga. Umva mu kico gihe ugira uvuye mu nkambi ugiye mu gisagara kurondera pisweki, umva ho uronka uburyo bwo ushobora gukoresha abandi kandi nawe uri kurarondera pisweki. Umva niho rero cyabigorera. Hari ikintu ambasade y'u Burundi ibafasha aho ngaho? Kujerekeye ambasaderi w'abarundi twebwe nyene nta ko ata community y'abarundi hari. Numva muri icyo gihe ata community y'abarundi hari, ni kuvuga na twebwe nta abasitari bata igipapuro. Ni kuvuga ambasaderi ufite igipapuro, ni kuvuga gutegereza kumenya yuko ko uri kurakora ufite igipapuro. Ngaho muri icyo gihe urumva ukora winyegeza ko igipapuro ufite, ni kuvuga na ambasaderi n'abakozi umwe bataciye gufasha kandi abatakozi nawe. Ni ukuvuga mubayeho mu bwoba rero? Kubaho mu bwoba nyine kuko bagufasha urumva yuko nawe umuryango umeze nabi. James Iradukunda, umurundi uba muri Zambia i Lusaka twavuganaga. Noneho ni umwanya w'ikiganiro Baza Muganga, ijambo ndarihaye Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Uyu mugoroba turaganira ku ndwara bita fibromyalgie ituma umuntu agira ububabare bukabije mu mubiri. Turi kumwe na muganga Jean Baptiste Amani mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge. Iyi ndwara mu by'ukuri ni indwara ijyana n'ububabare bw'umubiri, aho umuntu wumva usanga afite wenda kubabara mu bice bitandukanye by'umubiri nko ku nda, ku bikanu, mu mugongo n'ibice bimwe byo ku maguru. Mu by'ukuri twavuga ko ari indwara ijyanye n'ububabare bw'inyama ndetse n'izindi ngingo zunganira inyama zitwa fibrous tissue mu ndimi z'amahanga. Kugeza ubu ngubu ubushakashatsi bwagaragaje ko ari ibice bigera kuri 18. Kugira ngo rero iyo wemeze ko iyo ndwara uyirwaye byibuze ufite ibice 11 byo ku mubiri wawe bifite ubwo bubabare kuri 18 cyangwa se binarenga bikagera kuri 18. Ntabwo byonyine bihagije, ahubwo agomba kuba afite ubwo bubabare mu gihe kirenze amezi 3 cyangwa kuzamura. Ibyo ngibyo bihari tuyita fibromyalgie, nyine niko abahanga bayigaragaje, ariko mu by'ukuri kitera ntabwo kiragaragara cyane mu bushakashatsi bugenda bukorwa, ariko hari buke bwagiye bugaragaza ko ari ikibazo rimwe na rimwe cy'umusemburo witwa serotonine n'ubundi witwa noradrenaline mu ndimi z'amahanga uba wabaye muke, bityo bigatuma imikaya imwe n'imwe idakora neza ku buryo ikora cyane mu buryo bwo gutera ububabare cyangwa se kubugabanya. Mu by'ukuri ni icyo ngicyo twavuga ko kibitera, ntabwo twabyita amayobera mu by'ukuri. Iyo misemburo ubundi imaze iki mu mubiri? Iyo misemburo ifasha ahanini mu gutuma imikaya imwe n'imwe ikora mu buryo bufite gahunda, ku buryo igihe cyose hari igipimo cy'ububabare runaka kitaragerwaho, iyo mikaya itohereza ububabare mu bwonko kugira ngo umuntu yumve ababaye. Mu by'ukuri iyo misemburo ifasha ububabare ko bwaba bwinshi cyangwa bwaba bukeya.
mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ikiyitera nyine ntabwo kizwi neza ngo bavuge bati ni agakoko nka kumwe tubyita parazite cyangwa bagiteri cyangwa ikiyashwida. Yego, mu by'ukuri nicyo ngicyo kimaze kugaragara, ariko hari abantu bamwe na bamwe baba bafite ibyago navuga byo kwigira nubwo ikiyitera nyamukuru kitazwi, cyane cyane nko mu miryango imwe n'imwe. Iyo hari umuntu mu muryango wawe wayigize, nawe ushobora ufite ibyago runaka byo kuba wayigira, ariko mu by'ukuri ikiyitera ntabwo icyo cyo rwose cyari cyabasha kugaragazwa n'ubushakashatsi butandukanye. Abo bantu se twavuga ngo baba bafite ibyago byo kuyirwara ni nk'abande? Ahanini ni indwara ifata igitsina gore, kuko bigaragara yuko abagore babiri muri umwe ari bo baba bafite ibyago byo kuba bayandura, ariko ntivuje ko n'abagabo bayandura ku kigero runaka. Bigenda gute iyo umuntu ayirwaye? Agaragaza ibihe bimenyetso? Ububabare nicyo kimenyetso nyamukuru, ariko rero hari nk'ibindi bimenyetso biherekeza nko guhindagurika k'ukwezi k'umugore, ugasanga bamwe bagira ibibazo byo kwiheba, abandi ugasanga hari abagira ibibazo byo kudasinzira neza, cyangwa se yasinzira akabyuka yumva ataruhutse neza. Ariko ikimenyetso nyamukuru ni ububabare bugiye butandukanye, kandi mu buryo ububabare abandi bantu batagakwiye kuba bagira, ariko bakumva bafite ubwo bubabare. Icyo gihe rero iyo umuntu amaze kugaragaza ibyo bimenyetso, twavuga ngo ibibazo ishobora kugaragaza bikomeye ku buzima ni ibihe? Ingaruka z'iyo ndwara ntabwo twavuga ko zagira ikibazo ku mubiri ngo wenda umuntu abe yanatakaza n'ubuzima, ahubwo complication cyangwa se ingaruka mbi n'ubundi zishamikiye kuri bya bimenyetso byayo. Urumva umuntu uhora ubabara igihe cyose, rimwe na rimwe ashobora kumva adakunze ubuzima, arumva kujya kuryama, naryama kuri matora akababara umugongo, arumva no kujya kuryama ntacyo bimariye, noneho umuntu akaba yabaho ubuzima rwose budashimishije. Ese yabigaragara mu bipimo byo kwa muganga cyangwa mu maraso? Iyo ndwara rero biratangaje, kuko iyo dupimye ibipimo byo kwa muganga byo mu maraso, ibyuma bitandukanye, byose biza bigaragara ko ari bizima, ariko mu by'ukuri umuntu aba afite uburwayi. Ubwo rero nta kizami runaka cyo kwa muganga gipima iyo ndwara, ahubwo iyo ndwara ni indwara muganga we yumva bijyanye n'ubumenyi afite n'ubushobozi, akaba yabasha kuvuga ati iyi niyo ndwara, kuko hari ibipimo mpuzamahanga bigenderwaho. Ni igipimo nyine kireba bya bice byose bibabara by'umuntu, noneho ukabiha amanota ugendeye ku gipimo mpuzamahanga cyashyizweho. Ibyo ngibyo rero nibyo tugenderaho, ariko nta kizami wakora kwa muganga ngo ube wabasha kubona ko umuntu afite iyo ndwara. Iyi ndwara ya fibromyalgie yabivurwa? Navuga ko ivurwa kugira ngo yorohe, ariko ntabwo ivurwa kugira ngo hakurweho umuzi nyirizina, kuko kugeza ubu utaragaragara. Abaganga hari uburyo butandukanye bakoresha bayivura, hari uburyo bukoresha imiti ndetse n'uburyo budakoresha imiti. Mu buryo budakoresha imiti harimo gukora imyitozo ngororamubiri, kurya indyo irimo ibyo bita acide amine yitwa tryptophan, kuko ifasha mu kongera wa musemburo. Harimo navuga ibintu byose byagufasha kwirangaza ku buryo ya mikaya idakomeza kumva bwa bubabare. Noneho uburyo bukoresha imiti ni imiti igiye itandukanye dushobora kuba twakoresha kugira ngo umuntu abashe kwihanganira ya ndwara, ndetse n'iyo miti ibashe kumufasha kugabanya igipimo cy'ububabare, umuntu akaba yabaho ubuzima butarimo kwa kwiheba, butarimo ka gahinda, butarimo bwa bubabare bukabije. Ariko iyo miti ni imiti umurwayi nyine ahoraho kugira ngo ubuzima bwe bumere neza, butarimo ububabare bwinshi bungana gutyo. Muganga Jean Baptiste Amani watubwiraga ku ndwara ya fibromyalgie. Twibutse ko mwakomeza kutwoherereza ibibazo i Kigali ni ugasanuka amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Uramukeho Yvette, nawe rero ndetse na muganga mwaganiraga ni namwe muri kudusingijoza umusozo w'ibiganiro byacu. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko ejo imboni mvano izagaruka ku kibazo cy'abanyeshuri mu Rwanda bemerewe inguzanyo zo kwiga mu mashuri makuru, ariko bakaza kuzangirwa nyuma yo kuzemererwa. Wirare kwibaba rero. Hanyuma wamenya ko rero muri Zambia ibikorwa bimaze iminsi by'umukwabo wo guhiga no guta muri yomba abanyamahanga badafite ibyangombwa usa n'uwacubije, ariko abarebwa n'ibyo byemezo barimo abanyarwanda ndetse n'abarundi bakavuga ko ngo bakibayeho mu bwoba. Ibi biganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbcgahuza.com cyangwa se kuri Facebook niba ubishaka mu buryo bw'amashusho ugashakisha BBC Gahuza. Byari biyobowe na Florentine Kwizera. Michael Ligard yadufashije kugira ngo bikugereho mu majwi arongorotse ameze neza. Yedi Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango ejo kuwa gatandatu n'imboni mvano ku cyumweru n'urunana ibice byombi byo muri iki cyumweru
ndagushimiye ukomeze kwirinda urinda n'abandi. Wikendi nziza.